تماشاوان هێژا سەکنا گرێدایی HDP هەروەها کارڤدانین گرتنا ئەندام و رێڤەبرێن HDP مەحمەد ڕوشد و تریاکی پارلەمەنتەری HDP لێهێ لەگەڵ منە دەم باش کەکێ مەمەد ڕوشد کەکێ مەمەد ژوێ پرسەی دەست پێ بگەم نەها دەم باش سەکنا بەرامبەری HDP ئیزۆلەکردنا HDP ji platforma siyasiya Tirkiye ji bo proseya demokrasiyê li Tirkiye ji bo proseya xebata sivîl demokratîk li Tirkiye tê çi watê? Ev êrîş û zil û zext û zordarî ne îro dewam dike, ne ev heftê, ne ev meh, ne ev sal. Partiya me heftikî berek salvegera heştemîn pîroz kir. Di vî heşt salî de em dikarin bêjin ji 2015 heya vêga ku 2015 da me bendava hilbijartinê me derbas kiribû me 113 deng standibû heştê parlamenterê HDP ketibû parlamentoyê Tirkiye ji wî rojî heya vêga ev zilm, ev zordarî û ev êrişê ser partiyê me dewam dikin. Tam em nizanim çend kes heya îro hatine bin çavkirin, çend kes hatine girtin, lêbele ez dikarim viya bêjim di vî 5 salî de 16,000 zêdetir hevalên me ên ku endamê partiyê ne, ên ku di nav rêveberiyê de cî girtine 16,000 zêdetir hevalê me hatine bin çavkirin. Nêzî 3,000 hevalên me jî hatine girtin di nav wan da hevserokên partiyên me hene, di nav wan da parlamenterê me hene, di nav wan da hevşaredarên me hene, di nav wan da rêveberê navçe, bajar û navendê hene û jê pêştir endamê partiyê jî hene. Her halde AKP bawer dike bi van êrîşa HDP dibin bendavê bihêle HDP piçûk bike lê belê HDP heya îro li ser piya maye AKP em bêjin negiştiye armanca xwe kekê Mehmed Rûşd niha egera dewletê ya êrîşê kekê Mehmed Rûşd egera dewletê ya êrîşê egera êrîşa medya hemberî ve êrîşa nîjadperestên Tirk beramberî ve êrîşa desthilatê beramberî ve dest nîşand kin ku HDP peyvendiya wê bi PKK re heye, HDP peyvendiya wê bi rêxistinên terorê re heye. Çend rastiya wê bingehê heye kek Mehmed Rûşd û ger tu bersiva wê bidî me? Eviya mesele eve, mesele eviya ji xwe re kirine ji bo operasyona, ji bo binçavkirina, ji bo girtina eviya derevekî mezin e. Yani mesele ne ew e? Yani heya îro hevalên me ku hatine girtin derheqê wan de tiştekî ewsa delîlekî ewsa kes nedîtiye. Yani ya hevalekî li cîkî axeftinekî kiriye ya hevalekî ketiye çalakiyekî demokratîk, sivîl, siyasî ji bo wan armanca binçavkirin û armanca girtin ev e. Yani sebep ev e. Başka tiştekî ew tenê li çapemeniyê da derevekî mezin e dixwazin gelê Tirk bi vî bixapînin. Yani dibêjin HDP tekiliyê wî bi PKK re heye ji bo wî ev operasyon dewam dike. Başa kekê Mehmed Rûşd gelê Tirk bixwe kekê Mehmed Rûşd gelê Tirk bixwe her wiha medya Tirkiye gava guamil medya Tirkiye dimeyîzînin bi mixabinî ve mirov yek rengî di medya Tirkiye'de dibîne gava ku mesela rêvebirên ve derdikevin li pêşiya wan qet mîkrofonên ji xwe medya Tirkiye'nin mîkrofonê goheyî mîkrofona Kurdistan 24 yek di mîkrofonên din ê ku hene kek Mehmed Rûşd gelê Tirkiye baweriyê pêdêne ku HDP bi kiryarên xwe pêşiya demokrasiyê li Tirkiye digire? Eviya na bawer nakim. Yani ki pêşiya demokrasiyê Tirkiye digire ez viya bêjim yani gelê Türk bi çi rengî dinêrin eger yekî ku pêşiya demokrasiyê Tirkiye bigire ew jî MHP û AKP ye. Yani roj bi roj di nav ev cumhuriyet ev komar 9 sal zêdetir ava bûye.
از دکارم بیجم دناوی 93 سالی ده ترکیه حیا ایرو وی 4-5 سال داوی جی دموکراسی او دور نکتیه یعنی ایرو گل رادبه شاردار کی دنگ خود ده شاردار کی هلد بجره لیبر سری مهکی دو مه در واسنابه قیوم داویجن سر شارداریا آن مثلا بیپرس بی لیپرسین به 100,000 انسان به قرارنامه کی جکارتن آویتن هر رو به 10,000 انسانان تنه کو لی که محمد گواگو مروف گهداریا دستلاتا ترکیه دکه که محمد گواگو مروف گهداریا دستلاتا ترکیه که مثلا وزیر دربیه ترکیه مولود چاوشوغلو بری 4 روزان جو وزیرا دربیه سویدی را آن لیندی را از بخوا 26 ساله سویدی بوم لسویدی 5 زاروکین کرد گر شارداریه که هبن مافی وان 5 زاروکا های گوب زمانی زک ماکی درس ببینه آلا کردستانی ده جوینین کرداده دی وکی نشانه همی ولاتان آلی کردستانی دیرا کرن کرد هست و هلوستین خودست نشاند کن ده پارلمنتویا سویدی ده 6 کرد هنه کووکی جواتاج دروی سویدیان مزن ترین زیده ترین پارلمنتر که او به اصلی خو کردن لی هجمارا کردان نه هجمارا هری مزنه لی کردان کاری بو الویدری باندوره که مزن رایا گشتیا سویدی جی بکن مولود چاوشوغلو جان لیندیره گوت کو ترکیه جی سویدی دموکراتیک تره براستی ترکیه سویدی دموکراتیک تره که ممد رشد والله روی دنیای کسی که به دره مزن باور بکه از باورم کسی که تنه یا دره کی پر مزنه واجی تشتکی حقیقتا بالکش گفت دوی جوینه دا پای جوینه دا وزارت درباره سویده چاوشوغلو را گو انشالله گل ترکیه جی وکوه دکاره فکر و رمان خو بین زمان ویا چما گو اوجی دزانه کور ترکیه انسان کی مخالف فکر و رمان خو لسر مدیا یا لجی کدن بین زمان در حق ویدا لپرسین تیو کرن یا تنگرتن یا تن ونچاف کرن دنیا عالم زانه کو اویا درو کی پرمزنه از باورم اوجی وکمه فکرن 6 میلیون و نیو دنگ درین هدف هنه بریز محمد رشد تریاکی او 6 میلیون و نیو به اگرین جدا دچن دنگی خود دنا هدفه گلو ایزوله کرنا پارتیا دموکراتیکا گلان هدفه نه ایریشه که همبری اراده وان 6 میلیون و نیف کسانج راسته اف ایریش لعینی وکو وگوت سر 6 میلیون و نیف نیزی 7 میلیون انسان آیه راسته بلکه ایرو گل دنگ خود در ناخه بلکه ایرو گل نکار به درکه به کولان و کوچان نرازی بونا خو بین زمان لیبله ام هرو لطاقه لگندا لباجارا لنافچا دخبتن خباتا سیاسی دمشینن روبرو ام وقتا تین با گل جمرا نرازی بونا خو تین زمان اوجید بین او روج وره روجا دنگی او وره ام برسه کی مزن بدن AKP و مهپلیان گل ترساندنه جبوی گل وان هرت اف ایریشا تی چی معنی گل پر باش دزانه رو وقتا که رو هات محقق برسه کی خورد بدن AKP'لی و مهپلیان که محمد رشد از دخوازم وی بابت جی بزانه بمنها گبا کمروف لو اپوزیونا ترکیه تماشد که بمقابنی به مثلا دقیقا پلاتفورما سیاسی ترکیه ده اپوزیونا مزن CHP ای پارتی ام بیجن پارتین جوان بچوکتر یعنی پیشگیری جبو وان ای ریشین همبری هدف دست نشان نایی کرن اگر آویه که چیه گلو جبو چو اپوزیونا ترکیه جی بی دنگل همبری ای ریشین همبری هدف گوتیک حیا ایرو گوتنا و راست بو یعنی حیا ایرو و کمگو به نزی 16,000 اندام و ریوبر پارتی هاتن بنچاف کرن 3,000 زیادتر هاتن گرتن
حقیقتا پارتی دنان حیا ایرو پر دنگ خو بلند نکرن ناراضیبون خو نه آنین زمان لی ایرو محکی بره ریوبرین پارتی ناونده ناواندا وک سری سوریا اندر وک هفشاردار قارسه آیهان بیلگن هبون وقت هاتن بنچاف کرن و پیدا 19 کسیوان هاتن گرتن هم CHP hem partiye dinan û hem Saziyên Demokratîk ê Tirkiye ê kotê da Tirk zêdetir hene ewana hemû bi dengekî bilind nerazîbûnê xwe anîn ziman ji Kılıçdaroğlu heya Ali Babacan ji Davutoğlu heya partiye dinan bi telefona jî piştgiriyê xwe anîn ziman bi hevserokên me bi Mithat Sancar birêz Mithat Sancar û birêz Pervîn Buldan axivîn û van nerazîbûna xwe ji bo van operasyona anîbûn ziman. Yani ez dikarim bêjim ev partiyê dinan wek berê ji HDP dûr nînin li hember van operasyona bêdeng namînin. Spasiyate dikim Mehmet Ruştû Tiryakî parlamenterê HDP lihê ku mêvanî me Kurdistanê çar. Ez jî spas dikim mêvar baş.